ها انا اعلمك. انا اعلمك. انا اعلمك. انا اعلمك. يلا انت روح لبسي هدوم. روح لبسي هدوم. قومي. قومي. انت قومي. نعم. قومي هدوم. نعم. يلا روح لبسي هدوم. لبسنا هدوم فشلك. شقل لعمامي شقل خوالي. يلا قومي. آزین میگه که گشاد بپوشی. شباب وجهوا لنا البث راح اسوي لكم بيها نايره هسه. وينك؟ میگه داره میگه چی میگی؟ روحي بدلي روحي نمیفهمم بدلي. چی میگی. بدلي روحي بدلي مو حاطها روحي بدلي. روح بدلي. نمیپوشم. لی علی ناشیده. بکنم. اوکی. ايه وين؟ والله ايه اوكي. اوكي. خدا رو اوكي. من اذیت نکن. بريمو. بريمو. بريمو انا نوع شغته هاي عشاقته. اینو باید بریم پیش خونه ما عکس برداری کنیم. خب ولش کن حالا. پیشور. ها هیچی. بريمو قولي حيدر سيتاو احبك. حيدر سيتا احبك. حيدر سيتا عاشقتم. ها اموت عليك. اموت عليك. دوست کنم دوست کنم. نو. چرا نو؟ دارم لپشو بوس میکنم دیگه. چیکار کنم؟ ما يصير. ما يصير. ما يصير. باشه اوکی. قیامش میگم. بريمو چی میگی؟ انت ما تفتهمين عربي. شي احط لها يا صاحب هاي بالطيب ارد افهمك. يعني انت عقلك بي يريذي. انا ما اريدك تلبسين هيك لبس وتفتحين لايف لان اكو متابعين جاي يتابعونك فهذا اللبس مالتك هيك نو. هيك هيك نو. هاي خوش. هاي صديقتك مو زينه. هاي نو جود. با چیکار داری به من میگه موزی؟ صديقتك خودتی. بريمو قومي كتليها قومي. بزن. ناموسا حصولی داری؟ لا قومن اللي هناك قومن. مو هيجي بريمو. لا قومن اللي هناك دكت. بلنش من تو رو بزنم بلنش کن. لبسيها هدوم بريمو روحي هدوم ذيك صديقتك. لبسيها هدوم. ايه روحي يلا. عشان بعد حجابه. روحي. من چی داری؟ يلا روحي لبسيها هدوم تعال. على ود ما يقولون حيدر سيتاو يستغل الاهوازيات لو يستغل الايرانيات لو يستغل هاي. ما احب استغل بنيه. لا احب استغل بنيه ولا احب اضحك على بنيه. يلا بريمو تهرئون اصفهان مهمه سلوات. يلا شباب راح اخلينا هسه يصير من الروس راح اخليني طبق كله جيدو كراتين. چی میگی زبون بسته؟ چی میگی تو؟ تحكين علي؟ زبون بسته. ويل ربي بيض رايت الله قيمه. بريمو
I love you. I love you too. I love you. بريمة انت بريمة شو اسمها هاي صديقتك؟ ايه عافية. يلا بريمة قومي كتليه قومي كتليه. خواهران کونمون مقایسه میشه نامردی من. عارك من الروساريتشن لحم تش. عارك تشرب. بزنمش؟ بزنم؟ ايه لا بريمة معطل. بزنمش؟ بريمة بعد عاركة. ايه عارك لا بريمة هتش مالك غرض انتي خايبات وعلف نين شلفايات وكشمات عفوا وانا اعلمكن هسه. ايه مطليها مو هيك ادرك هي ولا شوفوا ولك مو هيك. بريمة نلعب محابس نلعب. خايبة هو هاك ما كان الزاقطن خايبات ما كان الزاقطن. چجوری بزنمش دیگه؟ همه میدونن هاری. بريمة يلا بريمة يلا نمشي. ها یالا نمشي. بریم. يلا بریم تو کونه من. کجا میخوای بریم؟ ولی باجیه؟ بريمة قاعدة بگم تنه کسی بشه. همه چی اسکیپ. پایینی رو گفتم بالایی بود. شت ما خلي كان يصير اللحم هسه من الروس الا خلي هيجي خوش. این دفعه خدای درست باشه. دست رو بالا اومده. ها آها ما قاعدين اتم خز ها نه الان میرینم. پایینی یه تونه درست بگو تو رو قرآن. پایینی گفتم. یک اوکی ریدم 3 تا برده. بوغلمون بود. تو خر بود. خره شما چیر صدا میدن. چیه؟ انا اعلمكن هسه الا طق على ذاناتكن بصل. چه آرامی بود چه آرامیه. پنجمی فهمیدی؟ بچه هم فهمیدن چی میگی. برو بمیر آقا یه کمک کن. کسکش 2 ساعت دارم میگم کمک کن. پایینی بالایی نمیدونم. اخ جون.
اوه کله مله شد. دیگه پنجمی نمیرسه. 3 تا. من 3 نه جرزنی میکنی ها. تو 4 تا من 3 تا. آره. ها خوش يعني 4-3 انا علمك. چهار 4-4 قولي 4-4. 4 ايوه ادای من خوب در میاره. آماده باش که میترسم خدای درست باشه. بريمة قومي بريمة. ها بعد قلبي صلاح بيت ابو شعر على راسي. بريمة مقص قوم جيبي مقص. چی؟ ايه مقص ايه قوم جيبي. بعد قلبه علي عباس الغالي. لا روح جيبي مقص. لا روح جيبي مقص. تعال روح جيب. انا علمك هسه انا علمك هسه انا علمك انا علمك. چی میگی؟ هسه راح مقص مالتك انتي. اوکی ايه خود هسه بريمة. خوشگله. ايه قصيه. ايه قصيه. موهاشو گفتم لا لباس خودم پاره میکنم. لا مو منا. لا منا. اینجا رو بیا قیچی کن. ايه يلا قصي يلا. ايه قصي. شباب صوروا لها هاي اللقطه ودزوا لي اياها. شباب صوروا لي اياها دقيقه واحده. ايه بعد هذا هو. هذا الثاني. لا تو هناك ثاني ذاك ثاني. ايه يلا ثاني. شباب صوروا لي هاي اللقطه ودزوا لي اياها على الخاص. دقيقه واحده صوروا لي اياها. يلا قصي. همه ببرم بدوزمش دیگه. از این لباس بدم میومد. خوب گفتی. نزنی چشم جانم. والله اوكي. بريمة انت قصي مالتها هي. قصيها. دارم حیف برو لباس عوض کن. ايه يلا بريمة. حلقه ایش میکنم دیگه. اشکال نداره. يلا واحدة خليها تقص هدوم الثانية. يلا قصيها. تو رو خیچی میکردم. قصيها. تعال يلا قصيها. والا هم منو کردن تو این لایف. هم لباسم رو قیچی يا کردن. اللي راح يصور لي اياه يمنتج لي اياه ويدز لي على الخاص. شباب اريد انزله بالعام. تو بچرخیم بری هستم. تو خوش انا اعلمك. خوش از بريمة ها لا يا محسنين لله.
فقیر مسکین یتیم کمک کنه. بریما بده در راه خدا پول بده. منظورم چیز دیگه نبود. بریما این چه بدیه. بریما سوي هيجي يلا بریما تو اوكي تو يلا دوباره این دفعه دیگه میخوای چیکارم کنی؟ پاچه شلوارم موقعی چی کنم؟ این دفعه اینه ايه هاي ما وين منت بریما وين منت؟ اوکی سمومی زنجان. آقا این چه باحال شد. مال من خیلی بریما شلغام شلغم بپر تو حلقم. شلغام بپر تو حلقم. بچه با چجوری داره میخوره؟ نمک بزن. مل ها نمک ملح میگن. آره ملح. ايه ملح خليت ملح ها زده ملح. شکرم بزن. نه دیگه شکرم. بریما ها بعد تو انتو وياها قوموا حمام نه حمام نمیتونم برم. بچه‌ها بهش بگید من پریودم نمیتونم. لا تو حمام تو يلا همون نمیتونم برم. چرا بریما بفهمونه پریود. بابا بذار من دست بریما تو حمام نمیشه. همون نمیتونم برم. پریودم. ها خراب. وضعیت خراب. ها اخوتي ها خونین شهر. بریما هاي وين اهلها؟ چی؟ شنو؟ بابا ماما هاي صديقتك وين اهلها؟ میگه با پدر مادرت کجا؟ پدر مادر کی؟ تو. به تو چه؟ منطقی بود. اهلها ماکو مامان بابا ماکو نیست. لا موجود. وين بريمو باكر حيدر سيتاو ايران. وين؟ ايران تهران مهران اصفهان. وين تعالي يا ايران. انا بريمو انا اروح ايران شمال ايران بیا ایران تهران اهواز. مطمئنا من تهران. تو تهرانی. من میام اهواز. انا اجي اهواز تهران اصفهان مشهد. اروح امام رضا اروح امام رضا. بريمو اصفهان بهبهان يوغنات مهمة سلوات. خدافظ. هسه بريمو ياها من عدشن تتزوجني. کی؟ من با تو ازدواج کنم؟ يا هي اتلو هي يا هي اینو میخوای ازدواج کنی باش؟ نه با من؟ خرمونه. لا شات بريمو هیچی نگم. نه کسافت. تعال بزد بام. هو حبات هون انت
یه مسکرم هست و شلغم میگی آخه الان نو خايبه مو بوسه بس بسوي ضامج فوش نده بیش هرگرد خدج خب تعال خلنا نغمس کشه رو صورت هم میخوره قیافشو میدونم خندم میگیره خیلی خوبه این وای نه انت نوع شغلتها ليش؟ انت ما تحبيني؟ نمیفهمم چی میگه ایسان تحبيني لو لا؟ دیگه من دوست والله دارم خلينا نشوف هاي بالله بالله هاي با این هدر حليق شادت له قفاي صدر سوانده هي پرسینگا هم میگه چقدر شونته بريمو ای چون اینجوری میخوره نمیدونم بس دیگه چرا اونجوری میخوری نخور کوف یعنی اونجا بودم یه دونه میزدم تو دهنت دیگه اینجوری قشنگ نخوری ها بريمو لوك مو زين لوك ها قهر کرد با من کله جارو این چرا ماش اینجوریه ما شبیه چیزه چی میگن؟ این یارو چیزه هستن خدایا جارو دسته یا کله جارو هی درسید ها هاي بعد قلبي هاي بعد فايدة هی درسید ها این از موهاتو درست کن تن سرویس هی بريمو اكو مترجم يعرف عربي مترجم هم داریم موجود مترجم وين موجود. مترجم ارد احكي وياك ارد افهمك شلون مترجم اكو داریم مترجم داریم عزیزم خلنا اشوف شو نقول موجود لايف شو نقول شنگول نه حبه است به حبه میگه شنگول انگورم نه شو نقول حبه یوسف یوفوس بذار بفرستم برای یوسف انا بريمو انا اخابر يوسف كلام على مود يحاكيك انت اوكي یوسف میفهمه الان فرستادم برای یوسف لایو اونم چرا نیستش انا اخابر يوسف يترجم اوكي اوکی حله بذار ببینم چی انت دز لايف يوسف يعني- وين يوسف دز لايف يوسف لا اجا يوسف قل لي اوكي اوکی بريمو سوي هيك بريمو هيك نمیتونم ما تقدرين هذا فلتر حلقك ما تقدرين تسوين نمیتونم هذا نفخ نمیتونم بريمو هيك بريمو ها يوسف ترجم لنا البريمو ترجم لها قلها البث اللي جاي تسعدين وياه متابعينا من العراق فاللي تسوي مال لبس قصير وهاي ما يحبونه پیام میزنه یوسف ترجم لها لان عندها هواي يعني جاي يدخلون من العراق ويتابعونها وتصعد وياي بالبث قولي لها البث يعني نريدها تكون عاقله اللبس مالتها محشوم هسه راح اترجم يوسف ترجمه کن یوسف سود باش یه چیز بیار منم بخورم برو تو یخچال یه چیزی بیار من بخورم نمیدونم یه دسته خری چیزی بیار من گشتم شد بريمو آره سالاد بیار سس هم بیار بريمو اصعد يوسف انزل اصعد يوسف ترجم اوكي
خليك لايف، خليك لايف. اوكي باشه باشه. يلا يلا نزلي. يوسف تعال اصعد يا بعد قلبي الغالي، فدوى اروح لك. تحياتي لك يا عمري. يوسف شلونك تحياتي كل متابعينا بالعراق، اروح لك فدوى يا بعد قلب. شلونك؟ زين ان شاء الله. شلونك شخبارك؟ حبيبي تحياتي لك، تحياتي لابو مهيوب حبيبی. برای ما میدونی بنده خدا چی میگه؟ میگه من فالوورام چون عراقیان به خاطر طرز لباس پوشیدنت بهش اینه منظورش بنده خدا. حاشیه روش درست میکنم، میگه وقتی میای بالا یکم حجاب رعایت کن، کوتاه مونتا اینا نپوش. خودش چیزی نمیگه، ما فالووراش گیر میدم. ها شلونك حیدر؟ زين ان شاء الله. بعد قلب عزيز عليك يوسف، شلونك انت شخبارك؟ يوسف لان انا شوف جاي يصعد انا وياي من الاهواز او يصعد انا وياي من ايران، يعني طبيعي يقولوا لي على الخاص، يقولوا لي ليش تصعد ايرانيات وتضحك عليهن وتستغلهن؟ فانا لو استغلهن اخليهن كل شيء يسوون بالبث، انا شو اللي غير، بس انا جاي شقلهن اقلهن لا يعني تسوون شغلات مو حلوه، لان هواي جاي يتابعون من العراق. حيدر اولا بكلامك شوف مدرسه هاي بريمه عندنا بعد 2 3 بنات يا عرفن انا عرفتهن، لو ادري بيك تحكي عليهن مو حلو، لو ادري قلبك غبر خو ما خليتني عدل. انا كل وقت اقول روح عند حيدر. اكو جاي يتابعوني من ايران، اتمنى يعني تترجم لهم تقول لهم شنو البث مالك. بچه هایی که مثلا حیدر سیتا رو نمیشناسن، حیدر سیتا موقعی که خواست لایو بزنه الان خدا رو شکر ویوش خوبه، پسر خیلی خوبیه، راستی عربی حرف میزنه اما به کسی توهین نمیکنه و تفرقه بین عراق و ایران و عراق و اهواز نمیذاره و خیلی مردم رو دوست داره. حبیب تلبیتا خب وقتی میاد بالا فکر نکنین مسخره میکنه یا توهین میکنه، خیلی بچه خوبیه، خواهشاً حمایتش کنید. توجهتش قلت له؟ انا عرفت، انا من تحكي انت جاي تفهمهم فانا عرفت اللي يعني بس ما عارف احكي. حبيبي قلبي حيدر انت شوي شوي ظل تلطن ويانا. لا شوف الله شاهد، انا شوف انا لا اشوف الشيعي احبه، السني احبه، المسيحي احبه، كلهم احبهم ما فرق بيناتهم، بس اكو بيهم يحبون يفرقون. عندي محتوى احب العالم كله. لا حبيبي لا، قلت له انا حيدر اعرفه من زمان وقت. سلام عزيز جان خوبي. اكثر البنات قاعد يصعدن، يعني انا قلت له يصعدن، لو ادري بيه مو خوش ولد يكرم، لو يحط فرغه، لو يهين ما خليت بنت تصعد من عندنا، بس الخاطر هاي ادري بيك خوش ولد نظيف وما تغلط بچه بخدا قسم لا توهین میکنه نه تفرقه میذاره، بخاطر همینه الان خدا رو شکر ویوشی نداره اما رفیقاش فراموش نکرد. بس وصل البري ما فكره جاي تصعد وياي بالبث مالتي، تصعد وياي بالبث مالتي وتروح تصعد اكو بث تصعد بيه تعبان تصير بيه هاي، فالعراقيين من يدخلون يشوفونها تروح تسوي هيك وتجي تصعد وياي بالبث مالتي يصير حكي. احنا الحكي خو احنا ما حد يخلص منا الحكي، بس لا بريمه باكر ميجي فقط لباسي كما يكون. قلت له اوكي خلاص. سلام هلا عزيز خوبي. لا انا بخدمتك حيدر قلبي وتستاهل، واتمنى اكون بعد بالملايين اشوف حسابك، تستاهل الله شاهد. بعد قلبي فدوى اروح لك يوسف الله شاهد اعزكم معزه والله. اشوفك تدخل بالبث يقول صعد حيدر، اقول لهم حيدر لا يقدر يصعد ما عنده مشكله، حسابي حسابه ويستاهل. عزيزي حيدر صعد. شكرا قلبي. صعدني يستاهل. صعد اروح لك فدوى وتحياتي متابعينا قلبي. سلام بك. بعد قلبي فدوى اروح لك حبيبي. تعال وين بريمه؟ انا ما احب افرط، كلها احبها، كلهم احبهم، كلهم ما افرق بين هذا وهذا وهذا. ها بريمه؟ اوكي اوكي وصلت فكره؟
وصلت فكره؟ دایمت میخوای نیام خودت درخواست میدی بیاری بالا. باشه خوبه. ايه من چادر بیار. چادر بريمو كرونة كورونا بريمو كورونا ترديه کرونا. بريمو يو شنو هذا؟ گوزه شنو هذا؟ والله بريمو سالاد الله دخلك شنو هذا؟ کاهو شنو؟ این گوجه گرون شده نخور. گوجه بیشور چرا نخورم؟ تعالوا طيب بريمو يوسف انا اجي ايران اروح يوسف نجي سوا بريمو میام میبینم بیا اهواز پیش یوسف. منم میام. يوسف اهواز طهران اهواز اوكي انا يوسف ايران طهران مشهد نوع شمال ايران. تهران بیا تهران. تعال نه به نظرم نه. بريمو اجي طهران هاي ماري هاي میگم امیرسام تهران میکشم. انت بس اكل تو ساکت. بس اكل ها طماطه بريمو طماطه تخم مرغ دوباره؟ طماطه نه نداره. طماطم فیک نداره. هذا شنو هو؟ کاهوه. هذا شنو هذا؟ کاهو. بابا بخور. هذا هيجي نه کاهو. هذا شو اسمه هو لهانه لهانه. لهانه شنو هذا؟ دیگه نخوریمش دیگه تموم شد. هسه يطقك اسهال شنو هذا؟ موام افتاد توش. کی میخوره سالاد؟ بريمو شدي شعرك هيجي واقعا بعد این موها رو من میبستم. بس من برم چیزی بیارم. راح اثنين هلا المطبخ. تحياتي لكل متابعيني من الاهواز من العراق من الكويت من الامارات من دبي من السعوديه من كل الدول على راسي افتخر بكم من العراق من الشمال للجنوب من الفاو الى من كلكم على راسي. من تهران من قطر من همه جا. قطر دوست داری؟ قطر يمه يا من 10 يمه يا من 10 يمه كان هجواد اخوي. خايبه هلا ومية هلا. بريمو قولي خايب هلا.
خايب حالة. و100 حلة. ايش في بعدش چیه؟ خايب حالة. بريمو هاي مخبلة؟ مخبلة؟ هاي مخبلة؟ چی میگه کسافت؟ مخبلة؟ من دیوانم؟ بیشور. مخبلة؟ هاي پای سرم چی میگه؟ ربطوها. نه نمیذارم. ربطوها شلون؟ نه ربطوها. باش بیا اینجا. اوكي. تکشت کنم ببرمت. ماسک. کجا ببری؟ کرونا. اینجا منیش. هاي بلفتك. بعد قلبي على عدنان، تحياتي الفن السومري شلع قلع. بالمطابق. بريمو ليش ماكو زواج؟ ليش؟ میگه تو چرا ازدواج نکردی؟ شوهر کجاست؟ کی منو میگیره؟ نیست لا شوهر. لا موجود. شوهر لا موجود. دردين جواد اخوي جواد. من گو بخورم جواد دوستش نه میگه لا. لا جواد اخوي. لا خب چی صداش میشه؟ جواد. نمیخوام. هسه راح اجيب جواد. اوكي جواد اخوي. بیا بگو دیگه. لا بريمو 1 minute راح اجيب جواد واجي. اوكي باش اوکی برو. يلا 1 minute. شباب وجهوا لنا البث على ما راح يجيب لها جواد وي. راح اجيب جواد اخوي وي. وجهوا لنا البث. جواد. من فکرم ترکا میگن جواد، عربا میگن جواد. آره به جواد میگن جواد. بس سجاد چه میگی داداش؟ سجاد اون دوزش سجاد تربیت. حتى المتابعه بريمو جواد نايم. خوابیده نایم جواد نایم. جواد نايم. اوکی پس هیچی بلش کن. انت ليش ما متزوجه؟ من کو نشونم بده من ازدواج کنم. انت حلوه. من حلوه صاكه شوهر کو زواج کو. انت انا وياك نتزوج. کی تو؟ ايه انا وياك. من تو باش من با کله جارو. ايه بس انا طفل 10. 10 تا بچه میخوای؟ چی ازم میگه؟ لا ولد طفل ونج. بريمو طفل ولد 10 بنيه 10. 10 تا بچه بعد ولد مثلي 10. 10 بنيه مثلك 10. زيروني. ايه 10 بعدين ما طلعهم صراح بيهم. ما طلعهم طلعهم. ها باشه اوکی قبول. بعدين 10 هيك بعدين 10. من پاره میشه آدم. چی داری میگی واسه خود؟ باشه دیگه. بعدين يظلون يلعبون طوبه. كريستيانو ميسي سوين فريق طوبه. باشه اوکی. ايه نصير شوفي 10 صغير 10 كبير 10
صغيرونين هيجي تسوي موال. كان معرس غير اطلع لي خلفه مال فروخ يشيلون اسمي. بريمو ليش هناك انتم بس واحد ولد بنت اثنين ليش؟ تجيب ولد طفل اثنين ليش؟ ولد پسر خوبه پسر. احنا عراق بالعراق كله 10 يذبونهم حنطه بالغداء شو يستمه؟ نه بابا ایران یه دونه دوتا بس. نو عراق ها من ببین هی بعد این شکم جوری پرشه هی خالشه هی پرشه هی خالشه هی پرشه. ايه هي تحبل وتجيب شاف شو تريدها كان انا اللي ماخذها المن مطه 7 مليون. بدبخت شدم 10 تا بچه میخواد 20 تا. کجا بری؟ نمیدونم 10 تا من چجوری زایمان کنم. 10 تا ايه 10 20 تا. نگاه بريمو عندك دشداشه؟ دشداشه دوست دارم. عندك؟ میخوام. ندارم. دشداشه ندارم لا موجود ولی دوست دارم. ليش؟ داشه جيبي لي دشداشه هاي هسه الحرامك. یاری برام. بريمو بزرگ بیار بچه‌هاش جاشن توش. دشداشه اینو داره میگه. این مال من. نه بابا این نه دیوانه. خب من چاقم مگه باستان جا نمیشه. بريمو دشداشه خب یه ذره گشادشو برای من بیار. باعث بريمو هسه 1 minute. حساس نپوش آقا نپوش من دشتاش حساسم. نپوش. آی الان کفیه گالش هم نیست. بريمو دشداشه عندك بیار دشتاشه بیار برای من. بعدين ظلين جيبين ستوكو 10 تا میلیونگر پس بده بیرون. بچه‌ش خیلی زشت میشه. آقا مادرش منم. اگه مادرش منم باباش خوشگل بريمو نگاه منو بچه جن. بچه کفی من میخوام از تو. بريمو هاي دشداشه باي دوست دارم. تو اگه من نزدیک دیدی بیدخ والا. خب این فارسی میفهمم. خلنا نذهب الدشداشه. آره دشتاشه بیار برو باش. نمیخوام بخونم بچه چی گفت. بیا آقا بیشتر برو تو دوربین. چه وضعیه؟ بريمو النزعه الدشداشه ولا نزعه البانيه؟ شو 1 minute. باشه خیلی خوب. تو بگو 2 minute. 1 minute چیه؟ 2 minutes است داری؟ 2 minute. بريمو I love you. I love you too. I love you I love you very much. ای وای چه اینجوری میخوری؟ باری ما صدا. بخور. بريمو بزنمش. جرأت داری؟ نکن در لا لا خايب چه صافت زشت میل. خايب دشمنم مگه؟ حكي بريمو لا
بریمو میره دست بیل بیاره برات. آنا آی هیدر قوم مخصوصا میارم که چی بشه. میخوای خودش باش بدوزه؟ قوم جيبي عندك آره بیارم. روح عزیزم کونتو جمع کن یه لحظه بس من رد شم برم دیگه. کنم تبرکه لازم هم نعمت. هات ها وين Yeah. I love you من I love you نه تو نه. ها عاشقتم این همه کون. کی گفته منم عاشقتم. تو گفتی؟ برم. تو گفتی؟ چی میخوای؟ بریما ها چی فرست؟ يلا فتحي هات بریما اوه اون من حرفه دارم توش. بیا برات من بنده. برم ساگت شاگرد اندازم. تو حرفه داری؟ ها هجي لا هجي لا احنا هيك شغل اصلا مثل تو کار خودم واردم. من اونجوری نمیتونم نگاشه وارد دهن سرویس. سب کن والله من که اون کلام نمیتونم اینجوری. چیف به این گرزه من يلا بریما حفيها يلا بیا جلو بریما لايف صالون آقا بیا جلو دیگه. دهیز میزنم تو سرتو. بیا جلو. نه هي حفيها